Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ai mình xem tâm itu di jing long menen apa jadi berka rangtong PSC apa dari apa Southwest Coast Hill apa hapru apa rankor consistency kamtam magni por yitip apa Southwest di Shisha du mata Rekui ke district apa nimpaton ya kan positive case dari menen bangkui ka jing dia apa lomba wewu beliau badai po Shillong bateri po civil farmasis di sana kalian kerja mulu kalau nak kalian kasokal kalau pak berkarantin nak berapa minggu, mulai nak kalian kalau percuma kateri yang tukar PSC Rangtong, hadin bala lap tes bala tu beliau bakoi untuk Rangtong PSC kepala yo yang report bakadeka positive case, jadi nak kalian tu beliau lek bo ilok jumi apa untuk PSC, but na kalian kejung kiru nangek nang kajing lek kejung ulai kedok ya pun pak amal kita ki beri ke bawan sim dawai nak tu ka PSC but kajing ngat minti kejung ki bala ya keleng kumba nilayo ya ka jingat minti kejung apa ka Southwest Coast Hill nak kalian kejung apa hadu mentah oi bang empat yo yang ke report yang ke kontak kila triasi pak kerja penduk jong tu beliau dari tu mentah empat yo yang ke result nomor ba nilai yo ya keren berkah hal departemen lu bagi kipat lek mentah dari itu kibriu kipa syong kibalai kenduk yang tu beliau mentah kila hak syong kuarantin di ngadap kajing snow kia kebajul nomor ba kadai ke PSC ke ba ai jing syakri iaitu ki snong ki badan hantu dari mentapat sipor nak kalian ke departemen bala hak sales ba ya ka PSC de kamtam badan po ka preng snong kitu ki breu ki ba balik hak tu ke PSC ki balai kendo di noktre itu dari nak kalian kejonga apa dan ayam sim nak kamta kejuki bangin ya rumar jengmut jik perkat bangin ya panik bakumti kumne kumtai nese kitu kibriu kiba ya kendo orang tu kadon dak jengmut kumne kumtai ii ba kakesu adu menta bangin pak yo ya tes kejungi dengan kemen scam ba hang tu PSC bakam yo bakam ta ya taka yang Jepang halol kini nak kejonga apa ben ai musim yaitu kibriu de kisnong ru de kibriu ki bawan hang tu ba yimdai bentuk ya kejikerman benda kali kejonga ru maksudnya jidip ya katu nila ya bentuk ya yo ekran berkahal departemen wilayah kalian ya kejintong kamparo bat nak kalian kahal di kuali kala simkia bat nak kalian kahal hiru menne kala penmi ya ka kantor mulia moderator bala simkia bat enle ya kejintong kam apa yadai betu beliau bat ya kikam kiba benne ikites na benpa song kuarantin itu kibriu kiba rum lami bakala ya kiba la ya keduk ya nak kalian kejongan nomor ba ngasukhiahi nomor kajingle tu beri nomor ba nak kalian kasokaru ya i bala fasyong kuarantin dari
là penkainya ya katakan thì wilayah keren là baik và nak lihat सरकार kan le EA nama ba ese dalangi ailat kupini kan japat sa ya kiwi pat ki bayo le ki basong quarantine nganget ba nak lihat सरकार kan sa sibya kalau ke sini kalian jungar le nak kata ba masukya na do bas sedanggu kalau kita hi kijinge nama ba ngi ba kasno matharo akhang to ndai tang hapo kasnong rangthong ndai kala donhin ya bro ki district ke bala bo ya kacing kantam itu ki trasnong kisnong ki bamajan bagi masuk benlek khip benlek da nani kitu ki bru ki ba hapsong ke quarantine dena kare ke jonga I'm sim ki am tang bagi I'm sim ndai kan bala hi akwa hi radon kono ki lat jingrap nak kare ke jonga na kuai ben irap jak tu beri kita so yang mentah si por marba fila i ba kinu ki office apa yang dai bagi no department ro andai tangga ka hal de kiwe ru ki jun kam ko marba marat ndar aja ba don ki beri ki ba lawan room tu ki office si por hi kam da dai ba ben ong kang ya slam dan ingin slam tang bangin up ya kata report yang mentah nak kalian ka hal ru rakhan katun renga yo menyekil menin baik yang dijukiu kisipia kilek benaten pat pok ki sino